Hallelujah, hallelujah. Namshotana kambe utaramadimba Yesu. Today we'll be reading from Luke 13, verse 10. Itafikananaka 13. Jesus heals a crippled woman on the Sabbath. On a Sabbath, Jesus was teaching in one of the synagogues, and a woman was there who had been crippled by a spirit for 18 years. She was bent over and could not straighten up at all. When Jesus saw her, he called her forward and said to her, "Woman, you are set free from your infirmity." Then he put his hands on her, and immediately she straightened up and praised God. Hallelujah. So neka namuntlha na lava ku ya vulavula hi swona swa ku va ya tirhisa ripfumelo na ku va ya swi twisisa swa ku it does not matter how long you have been in that situation. It does not matter ku ri malembe mangani. God is able to do abundantly above exceedingly whatever that you can even think of. Swi nga endleka swi tsandze madoctor, swi nga endleka swi tsandze tiloyara, swi nga endleka swi tsandze vanhu lava va fanele va ku pfuna, but God is able to do it. Rito ra Xikwembu, it was on the Sabbath day loko hosi Yesu a horisa this woman. She was crippled for 18 years. Just imagine 18 years a karhi a gogoxela, a ri karhi a koramile, a ri ku tweni ka ku vava. Rito ra Xikwembu, hosi Yesu a vitana n'wansati luya kutani a n'wi tlhandleka mavoko, a horisiwa, a ololoka. Sometimes xiyimo xa wena na xona xi nga va xi govile ku ri khale xi tolovelekile vile na le mahlweni ka vanhu xi vonaka xi govile ku ri malembe, mara Xikwembu xa swi kota. He never fails, my God. He is able to change whatever situation leyi ku labelaka mahlweni ka vanhu. Vanhu lava loko va ku langutisa va ku vona hi vito ra xiyimo lexi va ku vonaka hi xona. Our God is able. He can do anything. He has never ever failed. Hi yo mhaka yi kombisa kahle swa ku mani loyi a twa ku vava for 18 years a govile ni xona vanhu loko va n'wi langutisa a va n'wi encenyeta na mafambelo ya yena. Loko va lava ku ta vulavula va ku mani loyi a ku gova loko a karhi a famba. Loko va lava ku kombisa xikombiso a va kombisa hikwalaho ka xiyimo xa yena for 18 years, but by just Jesus touching the woman, she was healed. Hi yo mhaka hi fanekele ya swi tiva swa ku a swi na mhaka ku ri i malembe mangani karhi ri la ka Xikwembu. A hi yineni mahlweni. Let us push and press on. Hikuva Xikwembu xi ta hi tsundzuka swi nga ri na mhaka ku after nkarhi wa ku tani kwini, but at the end of the day our God is the unshakable shaker. He is able to change situations. He is the unredeemable redeemer. Lo a nga ta swi kota ku a nghena endzeni ka xiyimo lexi madoctor va ngeta a hi swi twisisi ku ri u twa yini, a hi swi voni ku ri i yini, he u endle ti-operation u endle yini. Sometimes maybe na case ya wena u fambe maloyara u nga ri na nandzu, wo hehliwa swi nga vonaki swi nga lungi. Sometimes ku ri ntirho wo vona u lava ntirho nga wu kumi, u hlongoriwa nga wu kumi, but by Jesus touch you will be healed, you will be delivered and set free. Hi yo mhaka swi lava vanhu lava nga ta khomelela ka xihambano, va va khomelela va tshemba Xikwembu. Swi nga ri na mhaka ku ri i malembe mangani, mara Xikwembu xi ta ku vona, xi ta ya ku twa na xirilo xa wena, xi ta ya ku tsundzuka and xi ta ku khumba, xi ta ku horisa, xi ta ku tshunxa, xi ta ku nyika ku navela ka mbilu ya wena. U nga tshuki u karhala ku pfumela ka Xikwembu, u nga tshuki u kanakana. Even Hannah was praying for so many years. She even prayed to the point yo a fambisa milongo because a nga swi tiva a tlhaveke ngopfu, but God remembered her and blessed her with Samuel after a very long time. Ya ku va Penina a n'wi hleka, ya ku va Penina a n'wi sandza, ya ku va Penina na van'wana vanhu va ri karhi va kombisa xikombiso hi Hannah. It happened at the end. Hi yo mhaka a hi pfumeleni ka Xikwembu, hi swi tiva swa ku hi ta xi khongela even when we see that the results are clear or not. Sometimes u nga khongela vona wa ku endleki nchumu, nothing, u vona ku swi tika right there. That is where you're supposed to believe. Hi ku va swi tika swi ku taniya swi vula swa ku ntshunxeko wa wena wu le kusuhani, mboxeketo wa wena wu le kusuhani. Xikwembu xa hina a xi cinci, whether it is simple or difficult. He remains God. He never fails. Let us be like this woman. She didn't stop believing in God. I believe ku ri one thing leswi nga endla swa ku hosi Yesu a tshunelela mhani loyi a ku ri mhaka ku a langutisa endzeni ka mbilu ya n'wi vona ku ri i khala karhi a ku hosi Yesu i khala a khongela Xikwembu, i khala a ri karhi a pfumela. Ni ri I believe ku ri loko hosi Yesu a za a vona mhani luya vanhu va karhi va n'wi ngarile va n'wi lahlele mavoko, a ku ri mhaka ya leswi endzeni ka mbilu ya mhani luya a ku vulavuriwa swona. Va koho vanhu
lava nga na swiyimo lava rilaka ku ri khale ku nga malembe. Please hold on, because xikwembu xa hina xa hanya. We serve the mighty God in heaven. He never fails, he never changes, he is not even shaken. Hi yo mhaka rito ra xikwembu ri vula leswaku stay strong and courageous and know that I am God. Hi mhaka ya ku xa hi tshembisa, yima u tiya eka xiyimo lexi hamba ku nyike vito hi xoho, hambiloko va ku vona va ku vitana hi xoho, hambiloko va ku vona va vona nga ku xi ku fanerile. Be like this woman. I believe that deep inside she still believed in God. She still believed ku ri u ta lunga. She still believed ku ri u ta va healed. She still believed that she will be able to walk again. Angari sakusiri akungari mani loyi sa pfumerile ku ni xilema u swi vone switataniya it is temporary. God will make a permanent solution endzeni ka mbilu ya yena. That is what she kept on believing in. Hi yo mhaka namuntlha na mi hlohlotela leswaku tanihi vana va xikwembu, believe in God. Believe in God. Ivi nga ringeti u tatisa u lava ku endla swin'wana. Just believe in God. Believe ku na xiyimo xa wena xi ta cinca. Do not tell yourself ku ri I will remain in the same situation forever. U nga voni nkarhi wun'wanyana va ku chronic, una chronic, I was sick. Tell yourself, I just need Jesus' touch in my life. I will be healed. I will be set free. I will be fine. I will be able to achieve each and everything that I want to achieve through God. It does not matter the number of years that you've been trying to achieve whatever that you're trying to achieve. Keep on believing. He will make a way where there's no way, because he never fails. Let us be still and be courageous. Know that he is God in our lives. Be blessed in Jesus' name. Amen.